none ubu tuvugana neza Salaam zikomeje ibikorwa byo kudeployinga abasirikare mu bice byinshi bitandukanye by'umwihariko Sud Kivu mu bice bya Karehe, ari nako nakubwiza ukuri yuko no muri Rubero bakomeje kwazana abasirikare b'abakomando. Ni mu gihe umutwe mu 23 ndetse na Alliance Fleuve Congo bavuze ko batanze agahenge kuva kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 4 Gashyantare 2025. Igisirikare cya FARDC gikomeje kongera abasirikare mu bice bitandukanye bigaragaza ko bo bafite gahunda yo kurwana inkundura. Mu gihe kandi Kisekedi Chirombo yamagaje inteko rusange y'igitaraganya y'abadepite ndetse n'umutwe wa Sena. Rero bikaba bibaye mu gihe n'ubundi ashaka gutanga amabwiriza ndetse no gusaba uburenganzira kubigiye gukorwa. Hagati aho General Ken Rugabamuhozi yamaze gutegeka ko ndetse anavuga ko ibigiye kuba ku bacanshuro basigaye mu burasirazuba bwa Kongo bishobora kuba bibi cyane, aho bashobora kwisanga batawe muri yombi. Ni mu gihe kandi General Ken Rugabamuhozi yakebuye Julius Marema wibasiye Perezida Kagame ndetse na Museveni. Rero ni amakuru akomeye agezweho arebana na politiki, umutekano na diplomasi. Turi kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 4 Mutarama 20 ku itariki murambabarira ni ku itariki ya 4 Gashyantare 2025. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Bwana Karemba Aimable ugiye kudufasha akatubwira ibiri kubera mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Karemba Aimable wiriwe? Karemba Aimable wiriwe? Wongeye kwirwa neza Bwana Riyo. Yego, kugeza ubu Bwana Karemba Aimable umaze kumpa ubutumwa urambwira uti Igoma haratekanye, ariko mu bice bya Rimbongo ndetse no mu bindi bya Rubero ndetse no muri Sud Kivu FARDC yikomeje kugenda izana abasirikare bigaragara ko iri kwitegura imirwano. Ibi bihagaze gute? Aha ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nyuma yuko intare za Sarambwe ubufatanye bukomeye Alliance Fleuve Congo nyuma yuko bemeje yuko bagiye gutanga agahenge nibuza ko iminsi mike yishoboka kugira ngo bagire ibyo babanza gukemura ku ruhande rwa societe civile. Yego, ahangaha igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kiri gutekereza ndetse kiri gukeka yuko noneho ngahubwo ari igihe gikomeye cyane cy'uko umutwe wa M23 ugiye kugira imyiteguro idasanzwe yo kuba wategura ibitero karundura ku ruhande rw'ikino gisirikare cya Kongo FARDC. Uyu mutwe ukaba wagikubita ababa. Yego, kubirebana n'intare za Sarambwe zo zaba hari ibice wenda zakuyemo abasirikare cyangwa n'ubundi baracyari kuri point d'observation? Kurebana n'intare za Sarambwe aka kanya kiri kugaragara intare za Sarambwe ahantu zikomeje kudeployinga abasirikare ni mu bice navuga yuko n'ubundi birimo umutekano kugira ngo n'ubundi akagahenge bari bagize gutya batanze cyangwa se bavuze yuko bagomba gutanga kubahirizwa mu buryo n'ubundi bukwiriye, kuko n'ubundi intare za Sarambwe ayo zikomeje kuvuga ikintu cyangwa se iyo zatangaje ikintu ntabwo bashobora kuva ku izima batagishyize mu bikorwa. Mu biri kugaragara bice nka Rimbongo n'ubundi byari bisanzwe birimo intare za Sarambwe, biriya bice byegereye Nigeri, imisozi nka Irambura niho M23 mu misozi ya Rubero bakomeje kudeployinga, no mu bindi bice bitandukanye byahariya muri Karehe, ariko cyane badasatira imisozi FARDC iri kubarizwaho, kuko nk'ubu ngubu urahura n'umusirikare wa M23 ukamubaza ati se icyatumye mutanga agahenge ni ikihe? Akavuga ati impamvu yo gutanga agahenge ibi ni ibintu bisanzwe mu ntambara, tuba tugomba twebwe kugira ibyo dukemura ku ruhande rwa societe civile, nabo baba bakeneye gutuzaho gato nibuza bagahumeka gato bakagira ibyo bakemura nibuza ku ruhande rw'ibice twigaruriye, kuko twebwe dukora ibintu mu buryo bwa kinyamwuga. Batikabone naho nanahurira n'umusirikare wa FARDC ku mugezi tugiye kuvoma, namubererekera akavoma, hanyuma yamara kugenda nanjye nkavoma, nk'uko n'ubundi intare za Sarambwe zikomeje kuvuga yuko zigomba gukora ibintu byazo mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga, apana gukora ibintu hutihuti, kuko ibyo bakora baba babizi nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Hagati aho rero Bwana Karemba Aimable bijyanye n'abacanshuro bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Ken Rugabamuhozi yamaze gutangaza ko bashobora gutabwa muri yombi.
yego. Aho rero umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Ken Rugaba Muhoozi yatangaje ko bari abacanshuro b'abazungu 150 kuri ubu bari mu mujyi wa Bukavu, abateguza ko nabo bazatabwa muri yombi. Ni nyuma y'iminsi mike ababarirwa muri 290 barwanaga n'umutwe mu 23 mu bice bya Goma, Sake bafashwe impiri bagasubizwa mu bihugu byabo, mu bihugu bya Romania ndetse na leta. Bikaba rero iyi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaragira icyo ibitangazaho. Ku itariki 25 Mutarama 2025 nubwo M23 yafataga umujyi wa Goma yirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta, abari abacanshuro bahungiye mu kigo cy'ingabo za MONUSCO bahava baza mu Rwanda, ari naho bavuye berekeza iwabo. Mu kuboza ku mwaka ushize General Muhoozi abinyujije ku rubuga rwe rwa X yari yaburiye bari abacanshuro ko ingabo za Uganda UPDF zizabagaho ibitero guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uyu General mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X ku wa mbere yagaragaje ko iryo yari yaravuze ryamaze gutaha. Ati nari narabwiye isi yose ko muri Mutarama tuzafata abacanshuro bose mu burasirazuba bwa Kongo, nabivuze mu kuboza, bityo twarabirangije. Sinari narigeze mbona abagabo bashwekura kurusha ubwo abo bacanshuro bagotwaga. General Ken Rugaba Muhoozi mu bundi butumwa yavuze ko hari abandi bacanshuro 150 bari mu mujyi wa Bukavu nabo bagomba gutabwa muri yombi. Yagize ati numvishe ko Bukavu hari abacanshuro barirwa mu 150, bose tuzabata muri yombi. Abacanshuro bavuye muri Kongo bagaragaje imiyoborere mibi y'abayoboye urugamba nka nyirabayazana yatumye batsindwa urugamba. Ngayo nguko rero Bwana Karembe Mable wakomeza n'andi makuru. Nuvango mu zindi nkuru zikomeje kugenda zivugwa cyane n'umwihariko ukomeye w'icyitwa M23 mu mujyi wa Goma. Yego. Aho umutwe wa M23 ukomeje gukora akazi kose gashoboka ukoresheje zino modoka batanzwe bakoresha mu kazi. Yego. Utwara abaturage bakura mu bice by'inkambi batwara mu makaritsiye ndetse n'imidugudu itandukanye bari batuyemo mbere y'uko intambara ikomera cyane mu bice bitandukanye byara muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko byari mu mujyi wa Goma ndetse no mu zindi nkengero z'uno mujyi, aho M23 bamwe mu basirikare bayo aka kanya guhera kuri uno munsi ndetse n'indi minsi ikurikiyeho ubona yuko imbaraga nyinshi cyane babishyize ku ruhande rwo kwita ku kijyanye n'icyitwa societe civile, dore yuko hari n'ubutumwa bwatanzwe na AFC yuko buri muturage wese ushobora kuba warakomerekeye ku ushobora kuba warakomerekeshejwe n'uru rugamba M23 yahanganagamo n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC akora uko ashoboye kose akagira uburyo ki yihuza cyane na Alliance Fleuve Congo cyangwa se na bamwe mu bari hafi ya Alliance Fleuve Congo, hanyuma bakamufasha kumuha ubuvuzi bw'ibanze, nuko Alliance Fleuve Congo ndetse na M23 bavuga yuko n'ubundi nta kintu baba bari gukora mu gihe umuturage wa kino gihugu cyangwa se umuturage we wa Alliance Fleuve Congo cyangwa M23 amerewe nabi cyangwa se afite akababaro. Urabona yuko ari umwihariko ukomeje kugenda ugaragara mu mujyi wa Goma, kandi n'ibikorwa byo gutembera basaka amazu y'abaturage amwe n'amwe aho bakeka yuko hashobora kuba harimo umwanzi cyangwa se aho bakeka yuko aba FDLR bashobora kuba barahishe ibikoresho bibanda mu mazu bakeka yuko yari arimo bamwe mu ba FDLR batahagamo, ndetse bibanda mu ngo cyane aba FDLR bari bafite hano mu mujyi wa Goma kugira ngo bakurikirana ndetse banamenye amakuru y'inditse, ari nako ubutumwa n'ubundi bukomeje gutangwa hagati AFC na M23 bakomeje kubwira abaturage yuko bagomba kubana mu mahoro kandi bagakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo umwanzi atazakora ikosa ryo kuba yabinjira, kuko ngo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane nk'uko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara. Ubucuruzi, ibikorwa bindi bitandukanye, abamotari, abashoferi babona yuko umujyi rwose wa Goma umeze neza. Ntabwo ushobora kuba ubona ngo utekereze yuko nibuza hashize icyumweru kimwe cyangwa se iminsi mikeya habereye imirwano idasanzwe M23 ihanganagamo na FARDC n'abafatanyabikorwa babo.
Reka dukomeze amakuru yacu aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire yagaragaje ko ikibazo gikomeye gituma intambara idahagarara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari uko umuryango mpuzamahanga ukomeje gutesha agaciro uburemere bw'ikibazo bigizwemo uruhare na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamunzwe no kubogama. Yabigarutseho mu kiganiro kirambuye yagiranye na Al Jazeera cyagarukaga ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagarutse ku nkomoko y'iki kibazo ahereye ku bukoroni, aho u Rwanda rwambuwe ibice byarwo bikomekwa ku bindi bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bice bikajyanwa n'abaturage, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba igihugu rukumbi cyanze kwemera ko abo bantu baba abaturage bayo. Minisitiri Nduhungire yanyuze mu nzira zose zatumye M23 ifata intwaro, agaragaza uburyo intumwa z'uyu mutwe zamaze amezi 18 Kinshasa zarabuze abo ziganira nabo ku kibazo bafite, ndetse na nyuma yo kwegura intwaro hagasinywa amasezerano, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikayatera ishoti. Shimangiye ko ibyo byose umuryango mpuzamahanga wabyirengagije nkana ugashyigikira leta ya Kinshasa. Yagaragaje ko kwirengagiza gusa kwabaye mbere gato y'umwaka w'1994, aho umugambi wa jenoside waturwaga mu Rwanda bakavunira ibiti mu matwi. Kugeza jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ikizwe mu bikorwa, abarenga miliyoni bakasiga ubuzima, abayikoze bagakomezanya ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje uburyo uwo muryango wirengagije FDL yasize ikoze jenoside mu Rwanda, none ikaba imaze imyaka hafi 30 mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibangamiye umutekano w'u Rwanda, ariko byose kabyirengagiza nkana. Ati dufite nk'ikibazo cy'itsinda ry'impuguke rya Loni, ni itsinda rigendera ku izina gusa kubera ko ribogama cyane abarigize, bafata uruhande rumwe ntibahe agaciro ikibazo cya FDL, ndetse ntibavuge ubugizi bwa nabi bugirirwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu nyandiko zabo ntaho ubona ibyo bintu. Minisitiri Nduhungire yatanze urugero ku kibazo cyabaye mu gace kitwa Nturo ko muri teritwari ya Masisi, aho mu Kwakira muri 2023 imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo, Nyatura yifatanyije n'igisirikare cya Kongo FARDC batwitse ingo 300 z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, ariko iryo tsinda rya Loni rikarimira. Yagize ati sinigeze mbona n'umuntu n'umwe wo mu muryango mpuzamahanga cyangwa akanama ka Loni gashinzwe umutekano cyangwa uwo ari we wese muri iryo tsinda rya Loni ry'inzobere anenga icyo kibazo. Umuryango mpuzamahanga urabogama ku buryo buteye agahinda, bigatuma ibibazo bidakemuka. Muri iki kiganiro yanagarutse ku ruhare rw'ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO ikaba rero igiye kumara imyaka 26 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko ubu butumwa aho gukemura ikibazo ababurimo bakomeje kubiteza, ari nako rero bakandagira amahame ya Loni nkana. Yibukije ko zimwe mu nshingano akanama ka Loni gashinzwe umutekano kahaye MONUC yaje kwa MONUSCO ari uguhashya burundu FDLR, bikaba rero byarabananiye. Ati aho kuzana ibisubizo MONUSCO yarabiteje iyo myaka irashize, ariko ibibazo byarikuze ugereranyije n'icyo gihe. Imitwe yitwaje intwaro yikubye kabiri kandi MONUSCO ireberera. Navuga ko ari ugutsindwa gukomeye cyane kwa Loni mu butumwa bwose yagiyemo nyuma bwiswe UNIMAR ubwo mu Rwanda mu 1994. Nduhungire yavuze ko MONUSCO aho kugarura amahoro yateje ibibazo, igera aho yiyemeza gufatanya n'igihugu kigamba ko kizatera ikindi ikinyamuryango cya Loni, ndetse na FDLR yafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye.
ati ni gute ingabo ziri mu butumwa bwa Loni zifatanya n'ihuriro ry'imitwe irimo abafatiwe ibihano na Loni. Ikindi MONUSCO yifatanyije nanone n'ihuriro ryarimo abacanshuro b'abanyaburayi boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butubahirije amasezerano ya Loni yo mu 1989. Ibintu byose biri kugenda nabi kuri MONUSCO. Loni n'akanama kayo bigomba kureba aho bipfira. Uyu muyobozi yabajijwe ku mvugo za Perezida Tshisekedi wakunze kugaragaza ko nta mpungenge z'umutekano muke ziri ku Rwanda, asubiza ko icyo kigaragaza kwinyuramo gukomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. Yavuze ko Tshisekedi avuga ko yibajije imbwirwaruhame yatanze mu bihe bitandukanye byagiye bigaragaza ko azatera u Rwanda. Akaba rero ari ibintu yagiye avuga kandi yagiye anashimangira. Bwana Karemba Aimable rero iyi ni inshamake y'ibyo Nduhungirehe yatangaje kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imyitwarire yabo. Wakomeza utubwira n'andi makuru? Ngo mu byimbitse bikomeje kugenda bigaragara ndetse byinshi bikomeje kugenda bivugwa cyane ni ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi itandukanye ya hano muri Rubero. Yego, aho nyuma y'uko intare zasarambwe zifashe kara gasozi. have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 556. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. Kakazinyonge kariga fite igisobanuro gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kuba nibuza akara gace kakifashishwa kugira ngo nibuza habe inkombe ikomeye cyane yo kuba bacisha ibikoresho bava muri biriya bice bya Rubero ndetse na Butembo na Beni berekeza mu kiyaga cya Edouard, babe babasha kugaba ibitero ku mutwe wa M23 hariya muri parike ya Virunga. Yego, nyuma y'uko intare zasarambwe zigize gutya zigakira imbaraga zikomeye cyane muri kara gace ka Kazinyonge, ndetse bikanavugwa bikemezwa y'uko intare zasarambwe zikomeje kugenda zitera intambwe zinasatira amashyamba ya hano muri Mbungwe. yego, byatumye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ngo kigerageza gutekereza buryo ki cyacura ubundi mugambi ukomeye cyane wo kuba badeployinga abasirikare benshi cyane muri ya misozi hariya muri Busega ndetse n'ahariya muri Kabiyabo, kugira ngo iyi misozi yose nibamara kuyideployingamo abasirikare, aba basirikare bazajya gutanga umusanzu ukomeye cyane muri biriya bice byahariya muri Mbungwe ndetse n'ahariya hepfo mu ntera ndende cyane berekeza mu cyerekezo cya Kazinyonge hejuru y'ikiyaga cya Edouard, kugira ngo n'ubundi ngo biriya bice biba byaba ibice by'ingenzi ngo kuba FARDC ishobora kuba yagaba ibitero hano muri parike ya Virunga ku mutwe wa 23, ndetse kandi ibe n'inzira ikomeye cyane yo kuba FARDC yagira gutya ikaba yagaba ibitero ku mutwe wa 23 metero twari ya Rushuru mu bice bitandukanye muri Rubero, byaba ari hariya Bitumbi mu misozi hariya muri Kamandi ndetse na hano muri Burambo na Uhezi, aho ubona yuko M23 yateye amatako kandi idafite gahunda yo kunyeganyega na gatoya, kuko nk'uko biri no gutangazwa na FARDC nubwo nayo iri kugerageza kudeployinga abasirikare benshi cyane mu bice bya Rubero, mu bice bya Butembo biri hafi mu nzira ikomeye cyane yo kwerekeza muri byerekezo bya Mbungwe ndetse banagana mu byerekezo byara muri Kazinyonge. Biragaragara yuko na M23 nayo mu kazi ikomeje kugenda ikora, nayo ikomeje gukaza imyiteguro ikomeye cyane, aho nakubwiza ukuri yuko biri kuvuga yuko hari abakomando bagera ku 2,300 b'intare zasarambwe bari gutegurwa bagiye kuvanwa hariya Sanzu
bagahita berekezwa muri bice bya Rubero ndetse kandi no mu bice bya Walikale biri gutekerezwa yuko mu 23 ishobora kuba yahataka kugira ngo ihangane n'icyitwa aba FDLR bakeya bakiri kubarizwa mu mashyamba ya Walikale kuko n'ubundi ngo bikigaragara yuko ano mashyamba ya Walikale ndetse n'ibindi bice bitandukanye byari Butembo na Rubero bikomeje kuba ubwinshi bukomeye ku ruhande rwa FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC utibagiwe abasirikare b'Abarundi.